Wigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu ceruthe mwe nkureterete chukuma kaunti ya Nairobi embutharakanithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na rwere tariki 14 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni DP Kindiki gutirimana na bunge ba Mount Kenya East bakirikana kwariria siasa na mirandi ya witi na mbere. Arimi nteretia na tho gutariria kwithukirwa miundene yao bakiromba ukaria kurikithwa. CS Justin Muturi gukinya obisine cha DCI kwandikithia riboti yawe gukonia kugwatwa utae kwa muthaka wawe mwaka muthiru. Mwekuru kunyamara ni kura kwa mwari wawe wa miaka 15 uria utionekete kwa miaka 2 nandi. Mona niretwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria athaiji. Abunge kuma Mount Kenya East nibekite muchemanio na munini wa rais Kithure Kindiki nja kwawe nterechia mukothima kuringana na Kanyoni Muntu atongeria baba ni barombetwe kwigika thirikari ya Kenya Kwanza na gwikirwa wirane ati mirandi yonthe iria etithirite irungamie ikethirwa igikinyaniru wa bunge buria bwithirite bukiaririrwa kiri muchemanio juju ni ati gukethirwa na muchemanio jungi jwa kureta mwe atongeria bonthe ba Mount Kenya East ntukune itekuraja. Boniface Mongera gatukunyirecho na njirendiku bako murokera karukire gateitire kwawe rutero mukothima nene kaunti ya Tharaka-Nithi abunge bakumurotera Mount Kenya East bamwira kumura munini rais Professor Kithure Kindiki manto kemencho araba munithire biara na bamwira manto maturene jatethongi kwithira thirikari Ruto ne barekanirire kimaendeleo na weti na mbere amwe kwithira bamigwatire mbaru kirithuru no bithiru bakiona niria kwinyirika kwa gukurukira baraba kubanganite baria ibere DP Kindiki mirandi ya kimaendeleo tiro Mount Kenya East negatire buru arinya nkoroki tonya tokingo ikire thirikari Kenya Kwanza ibatiro cha bururu jabono botengani bonge ibere DP Kindiki kuthire tokona mochukumojo munene mono kumakirianto baraba mbirite kuthira bakigwatanire nya kuthira bakendera sizo cha munio rais ukanyumene Rigathi Gachagua areo anto baba bobera bedra bakithama na kuwata Gachagua mbaru na nonto bagitumiye kinande bogire Gachagua akala kwithirwa akimenyerwa na gutamba na mpwe muno rongo na noeje gutamantame ako bathikire na bachokeria DP Kindiki na bere baborere na bakobe no maki nonto bambere buru maendeleo tiro Mount Kenya East yakethro dagokera na bakambire kujona bwajaire na bere tonya totongere kire thirikari Kenya Kwanza tukambire ko tukinenkaniro kire nto bakumurotera Mount Kenya East no tekaire bakagwa jabo tengwa bwajatha to nabo muthia DP Kindiki na bere kinyethro ground kwena murutira mono na tubakuthira bepinga thirikari Kenya Kwanza bakanoga ibendere gutambia ntumona nkumenjega no thirikari ni yao na batonenge mnaku kenda gutigira munio rais ukanyumene bora Gachagua atikuthira tonyithia miriewe rutero Mount Kenya East ikwerekanire mushomona jonge jokethera jokibangwa jo muntu onde gutomotongere kumurotero Mount Kenya East mbere muri jo torejo emwe chithira jo kinyira muthia mushemana jo tujokire nkorokie thari mona nusu arajo thire na kio kya maromba na bathukana nke reporter Ntosho TV kumaja kingina ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Aremi baria bari Rwanda rwanteri mweche ward ya Nathu Igembe North ni bonanitie kumakira uturo bwao muno ekuru ni kiria bakuga ni bakwangaikua na kinya gutekwa ni antu kwerekana ni bathamburu betite miundene yao bariuga ni bakuzirite ikarikari arua na ria antu arume banana baragwatite mwekuru umwe na kumatukanwe ni bakuromba mubunge taitumu kubekira ukaria ndwandene unikenda bomba gukinya miundene yao. Marion Karugi na nteto eche.
Ori arimi betete na mbere oketha mung'au miundene arimi barabara ma Rwanda rwa Nsukune Nchurai Kalima Nata Mburuanyi wodini ya Natho gicione kia ubunge kia Gembe North nibonanite kumakira uturobo mno ekuru nikiramba kwa nibakwa ikwa note kwa ni antu bakwirikana nibakuma kaunti mutori ya Isiolo betete kuolia mung'au miundene ng'ombe ici atere na thamburu cionthe irathira tutiona turatigwa turi Rwanda tukire Rwanda wau tutikurekwa turi Rwanda tuona bia kuthomethia biana betu ni kuria turete thina Rwanda tuiretie kuo twaite mwekoreta mundene akengwa akarea kuthurania bira wetete kuria batu turi iturene rira na tho itwinyilikite muno twituika Rwanda tutiuita maitha yaingite mbe ng'ombe ici aitere na mburi iraita thai indi nie ekuru tutikumirio ita nonto ekuru thai kabotekwa ende mheshimiwa Taitumu oaka kuria nau mbunge norngite kelele nao na natho batu tukiumia no tukuromba batu tukona ukaribu bwa Rwanda tawirwe mnonya nonto ya thai obaisi thagene tubeta kolia ntingo to mdene kira bwana bogera inyo kwenda mano ntibogera ukithua iba ithakene beta kolia tungo to tie barua ni bakuzirite karikarerua na arantu arume banana barawatite mwekuru umwe no toroka nawe na nontu bo bate kumirio kinya miundene yo Ndakora thai kura thina Rwanda na thina Rwanda tutamiona ringi na tena munene tu tinjei ni tukwenda security kwana kwa mbere aretene nju Rwanda ikuremera au ndakora tukumererwe na mamundene amba nara kurekera nani weta wati menya kalema wantore musi antaba mami tukumirio kuluka ndakora nirakirera weta na njira ngugo ya lamisi ndeto to nyangi ndeta nde weta ngetu ya nyangi muthakeya amboria mama we da montena roi ambuye ko ng'ombe da motie ng'ombe danjo kama tanyangi bila jimena vyo ndo waye nkazai yo twete wayo twete ti wanau muntu atakuthia tananga thare atakarande ndo nyangi anda matuka no takambere no anti atarenge ndeta na nyangira ndejita kege ndejita kedodini athi atarenge yonda te ukobega na Mungu ambekere inyanda uria kambata kuma abitenjere ende Rwanda ni ndareke weta ndete nyamugo kwira kwaba tutikura tungomukai tutikuna tuluko tutitugaikwa security tete koneka Rwanda batwe Rwanda turenganwa twasuno twinto toto ina toto korea twasuno tosio twasuno kinya bionda bitu ina bio kinya ngua ngekori kengano ikauro Rwanda ruu gate kuona bakabira Rwanda ruu tu ni thina tukuria kuo tugicumbura Rwanda batu tuone bigora bya kwana ekuru batuye ikwa bakienda cia bakauna nko bakienda cia kurima bakarima na bakia kwengano Rwanda ithina ya turia ni bakuromba mubunge Taitumu ubekira ukariendo andene iu nikenda kaitene kaka maketha bombo ketha intobio batikarumirwe ni mpara amunde wewe bakaba baita na kabaru bonze ngamere busyo weri enamana itiabulo momoro ko takajuru zonze ngamere bwi kariyo mo lakini ngombe mmero kana kabole katono ne ngeto Kenya ngombe zetu tu Rwanda mama wangu ko Rwanda bakale mwabo bore ngaba nyoma nyonga nyaba mameze baita ngombe barua za ine dia bakwenda ngeko kumako na ngene mwebe ma ikenyanke waje tukona thina muno yoro nonto bwange kurujietu idatete kwira mung'ona nchukune bate kwitha buru baitabo bamwe batoba bamwe bategwa indi ninguri atiri nonto mwajimwe wetu ne jida Taitumu atutena nonto jida Taitumu mwe mwajimwe wetu na mwe ngene kastare ntajwa aria na ate bona wando wateji na mwaga na arua etonga ngatwa utamindene nkiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa.
Minista wa Uriti Ngugi bwa Mwingi Justin Muturi ni akinyithitie kiri obisi cia DCI kenda kuandikithia uge bwawe gukonia kugwatwa utae kwa mutana wawe ikarika riria rirathithikire mwaka muthiru bobone nyuma ya maabisa baba kwithirwa bakimuria gwikinya obisi neze nyuma ya CS Ojo kuorota thirikari ni untu bwa makarika jambe umbithi kwithirwa bakigwatwa utae. Na mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya netete na mbere na gutubanganiria rugono ruru tuketha twikumenyithia runkuruki rwatukinyira. Mwanki ni joraumire chukuru ya sekondari ya Mutwate utuku bwegoro na gwikira thara ya kiwango gitikumenyeka. Amwe na buu kiri mutino jojo gutena muntu uragurarua ende akari ni barari na kagita gako mukujuria ni bameneretie atongeria bao ario mubunge Teitumu bakiuga gute utethio barona kiri kuoria Mwanki jojo ni boritie atongeria bao kwithro bakibaririkana bakiuga bo ni batezanirwe mabisa bakithomo ni bakinyite chukuru ne unekenda kuthuja athara iria yonekete. Nicholas Chabare na riboti ije. Nyuma ya chukuru ya Mutwate Secondary kuwata Mwanki utugo bagukira emunthi na kubea dormitory imwe indi atongeria bakithomo kuma antere echa Mutwate wa mwena DCC wa Mutwate to Sylvester Mwangulu ibariongete chukuru eno kuraithiria abura chukuru eno erabire na kinya kumenya kana bakomenya akaumo oka Mwanki ojo Mwanki akuga mwanka thaino kaumo gatiramenyekana no ende kinya gutire murito araumia kana muntu no reko araumia gitariri. Tukana unfortunate incidents happened. To speculate on to with the investigations. Everything was okay. There was nothing utar anything or trigger anything. I thought they were cool. To acheva abo mudhira to adiria beta barea. They settled down. So in the process ende kumambatu munde nyumba immediately. Sasa ndio niliambiwa na deputy moto umezuka. So tukaenda tukaingia tukajaribu kuzima. Tukazima moto, outsiders walikuja wakatusaidia. DCC akatuma officers wake hapa walitusaidia sana because wakati tulizima moto walitusaidia kusukuma wananchi nje and father brought us some mattresses. We ensured the students are okay. We did not take them to the dorms because the scenario of now having been in the dorms and the dorm has been banned, we made an arrangement in the classes. So they slept in the classes till morning. Ajali tulipata jana usiku tarehe 13 mwendo wa saa 1 ikachoma hiyo dormitory yote. It burned everything. Fire yote ya watoto, sanduku. It was a fierce fire. Hata imeharibu hiyo mjengo kabisa. Mpaka itaitwa watu wa public works kuja kufanya assessment. Hakukuwa na casualty. There were no casualties. Kuna watoto walichomwa ama wakaumia. Hiyo Mungu alisaidia. Na hii ilikuwa mara ya pili mjengo kuchomeka hapa. Ndio mwingine ilichomeka mwaka jana last year but one. So uchunguzi unaendelea, sitaki kucomment kupita hapo. Tena naweza patikana na hatia hatua kali itachukuliwa. Tuwezi haribu mali ya umma namna hii. Hii ni tax kodi ya wananchi ya Kenya inachoma mara mbili. Kagitani wako obisi ba mubunge wa Gembe North na bibo kinyithitie into mwanya birio bya kwigwikana kumamira chukuru eno nikendari to baba tigito chukuru bathinambe na gutumira kwa igitariri. Simamoto baikweya barayira batetheria oria Mwankiura na duari iro mheshimiwa atutuma na interview ya sia father twizogarinya father nkatho sia father na abaere mattress na mheshimiwa aba blanket 78 pieces o muritwana kuona yiri so ipo tomba kureta na bida bingi tomba kuwa katwetere investigations ibwithwe kana kuthia atwe nimbira ambiririe Mwankiu
yauya kuthiatano ayo indi tukaenesa uvumi tuthe twina umariru mwanka tumenye ni mbibira byongwa biratumire ndomu yumba kuya. After informing Mheshimiwa, he has told me is okay, we are going to support you and the school should be ongoing. And I sincerely want to say thank you for what Mheshimiwa has done, and we are waiting for other stakeholders whom we have consulted and ensure that the students are okay. Kuma Mutwate Gembe North, Petan Class, Chabari. Katuchoke kiri rugono rwa ukabere aria minister wa uriti Ngugi wa Muingi Justin Muturi na ikinyithitie kiri obisi cia DCI nikenda kuandikithia uge bwawe gukonia kugwatwa utae kwa mutana wawe ikarika riria riathithikire mwaka muthiru. Bobo ni nyuma ya mabisa baba kumuria gwikinyia obisi neiji nyuma ya CSO jokuorota thirikari ni untu bwa makarika jambe umbithe kugwatwa utae. Anthony Kathenya katumenyithia. I've not gotten any answers as to why my son was abducted, held incommunicado, and nobody gave any reasons for that abduction. Ntuku imwe tunyume waziri wa tungata bwa Muingi Justin Muturi kuyumire na kumenile uteko wa Kenya akinenkanagera mwerekero wa kimwana kia Leslie Muturi onto blaba menelo ni gitengo kia DCI na kumulia ndikithia ripoti mbele yao. Muturi muthenyomde alale mbele ya DCI kuandikithia ripoti ya utekwa kwa kimwana kia Leslie Muturi. I have nothing to hide. It is a fact that my son had been abducted. It's also a fact that he was held incommunicado for several hours, and indeed he was later released, but what I don't know by whom he had been abducted, but by who he was held. Kile ripoti ya Muturi mbele ya polisi nerithite kaleka mantuku ne gutekwa kwa Leslie mageria mai magusario tethio kumagitengo nkurani bya wikaria na nyuma ni kwerekeraga road ya rais gusario tethio. Kulingana na Muturi kile ripoti yae nerithite nyuma kwa leni na Rais William Ruto na kumwelithia tena uma NIS no bali na kimwana kiae. Rais William Ruto athire na mbele na kulingira mutongero wa NIS no dinaji uletekire kwithirwe na Leslie Muturi na kuga kamurekeria nyumetha rimwe no dinaji akethija na mbele na kuingia ontububu. Ripoti ya Muturi ikiga gitengo kia NIS gatikati ga guteko wa kimwana kia Leslie Muturi. This statement which I have given is quite detailed. It mentions all the people that, as you say in my statement on Sunday, I spoke about everybody in the security apparatus. It cannot have left anybody in the security apparatus. I spoke to literally everybody who came to answer my calls. Waziri Muturi akiuga atako makanonwa nini ni atongere bamwe balaba kuga ebo bisini kana balaba kubanga na muswada wa kumwebyo bisini. I would just say bring it on. At my age, I'm not the kind of person to respond to some of it is really very perfunctory statement made by fairly inexperienced politicians. I think they're not worthy my response. So if anybody thinks that I don't know what I'm doing, then they are up for a rude shock. Muturi lewa kidija na mbele na kuwene banga nitie na malama kijauka bere mono kweba kwae obisini. When I was the Attorney General, the process of removing an Attorney General is clearly provided for under the Office of the Attorney General Act. But the removal of a cabinet secretary is very simple. Just go to Article 132. It says the President may appoint with the approval of the National Assembly, may nominate, and with the approval of the National Assembly, appoint and dismiss cabinet secretary. So even when I took this job, I was fully aware of those professions. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kadenya.
Hawa Daudi ni agitete ngarama kuma Kajiado na gukinya cukuru iria athomagira ya Chuka Girls kenda gukenanira amwe na arimu bawe nyuma ya kuthithia bobwega kiri kigerio kia KCSE. Hawa arombire kugwata B+ aria onekete gukatha arimu bawe ni untu wa kumugwata njara gukinyaniria kiroto kiawe. Samogeshima katumenyithie nkuruki. Hawa Abdi amwena aciari bake na ujue baringite rugendo kuma kaunti ya Kajiado kuja gucokia nkatho cukuru ya aria Chuka nuntu bwa mpumi ciake imbega kigerio ni KCSE kia mwanka muthiru. Hawa ura agwete grade ya B endinganire amukiritwe imwarimu munene wa cukuru no Joan Mushina na mwarimu ura ari wa kirachi giake Marisina Ndhiga ara onete kanya gakwaraniria na aritwa bakirachi kia bina kia mwanka uju. You are here as champions, but when you sit for KCSE kitakuramba peke yako. Hawa amwena ethe ibacoketie nkatho kiri cukuru ino na arimo bajo nuntu bwa kumutethia kugwata grade ino. Mwalimu wangu walitia bidii, waliamka mapema kukuja kutuamsha huko dom na kukuja kutufunza darasani. Walikuwa natufunza hata masaa wako wanafai kuwa ndani ya shule. Walikuwa wanatia bidii sana hata kutoshinda. Mimi yani furaha yangu baada ya kuona sasa hii exam sasa kupata B+. Mimi nikasema imesimamia na nikaleta mbuzi kama zawadi kwa furaha. Baingire bala baguturingira thimu bagatwira nito warutire wira mwega lakini baba ni baba batu makitie muno baumite othe we. Kuringana na Hawa mpumi ciake imbega ciumanite na kuthoma airutaniritie ndoni imbega amwena ngwataniro yake na arimu baranabo bairutaniritie gutethia aritwa kuthoma bwega. Siri ni kuamini Mungu, kusikiliza walimu, kukuwa very disciplined na kutumia masaa zao vile inatakikana na kufuata programu ya shule vile inatakikana. Onto bobo ibukujiritwa imwarimu munene amwena ura ari mwarimu wa kirachi giake. Mwari uju aretukite muno nontu bwa discipline yawe ona ukimuona ni ukuona ni mwari na discipline. Arari class prefect na tetheria na bau bangi kugwata grade inu muno. Ethe wa Hawa akiuragia aciari barabangi bathingatagire bura ana bago bakuthimbere na kithomo kenda babatetheria kuthoma bwega. From form 1 to form 4 tukua tumepitia mambo mingi na class teacher, na mimi napenda kufuatilia msichana wangu sana masomo yake yote. Every time akikuja nyumbani lazima niangalie report form yake, kila nafuatilia kila subject. Wazazi wenzangu wanafaa kufanya kitendo kama hiyo. Lazima ufuatilie mtoto wako unasoma nini. Hiyo fee ya shule unalipa. Cukuru eno ende ni thagathagite gucwa mpumi imbega kairi kuma kiri aritwa barabara kirachi kia bina mwanka uju. As we are now in form 4, we have started emulating from those who have made us proud, and I want to tell the students that and everyone that Chuka Girls is the place to be. And for this year, we are promising you that you are going to raise our flag high. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Mabati, nyumbani safi na bora. Raino mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri
tena, kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kulitanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurere itibiage ni kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri ebanga ni tukenda gutigira ngugini kulitora kubatere. Wenda itibio obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kadhomba gutigira ngugini kulitomwiri jote kunoga. Nko mukaribia vino andikene yetu ya Victory Furnitures teveni wa Greenwood Mall ni kwenda ya furnitures ya mithemba yonde cia obisi nko mukaribia muinde liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingira thimu gukurukira 0748578516 kana utuliongera Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki nyuma ya thirikari gutumiria marietwa ja chukuru iria chibati kuongera kathari kenda gukinyaniria mawatho ja chukuru chia boarding na ndi mwene chukuru ya Kiumbe ya Kithino Learning Center ni achumiritie gutariria kurega kunganirwa kwawe. Augite itagaria riri ria thirikari ni riringithitie bonene namba ya aritwa chukurune chiao akiuga aciari ibethiritwe na ugwa kinyabwa wiki ya ana chukuru iji ni achokete oro ta thirikari ni onto bwayo kurega kwigika chukuru chianto Kiumbe akiuga ni kubati kwithirwa na utethio. Paul Kabithe na Rugonoru. Kuingwa kwa boarding kirimo chia chukuru na muno kiri chukuru chia anto Kiumbe kana misinformation kule anto bainge baugire chukuru ekuingwa na itware na thinene muno kinya kucugia kweresa antu ana aciari betu tukiberaga ti cukuru yonde ya ingwa in boarding na boarding ya Kithino Learning Center section ya ingetwe nuntu tutari tukurikia kuregister boarding. Yes, itware na boarding school lakini tutari tukurikia na kurutha registration. Baigwa ikwari na aciari bari na tension ya kuria na tatwegwa na mwankende antu ibagukara bakiuragia na tatwegirwe cukuru. So inkwenda kuthukia kanyaka kinya gucokeria kinya yo thirikari nkatho bonding yetu iri sawa na tiga kwina thinere ogo ya girls na boys na twina rutwa karibu 60 baraba kumbond agato keraniria na mutongore wa chukuru ya Kithino Learning Center Bwana Simeon Doncho na ugito ntobobo batemire ciari beinge bararuta ana bao kiri chukuru ino cia wetetwe kuingirwa boarding ara haba ombire kuringika anene rusha umere list inera ya newspaper ikwegirwe kwina tension enene muno mwanka kinya ya leta mistress kire aciari bamwe bathukirie cukuru ekuingwa yonde bamwe batara ira ka boarding section ya ingwa anto bathukiri cukuru ya ingwa yonde na bamwe bambirie kinya tayari gutransferana bamwe bambirie kinya kuthukia barua immediately batenda kinya wetera nio thinenge yare ogo kinya kametera erikanaga ya county education board ni athukire kagita kara ya muno mbere barutha mucemanio nontu mantu mamukinyamo kulingana thina mwanya nontu kwibobera wandomu yao congested bakathi gwaka babange bakerwa batiena gintu kina bakathi kuthondeka ibathukire kagita kanene muno kogu exercise yereta umba kuruthika immediately kogu ende kinya mucemanio ora gwakikisha shukuri wa approve no atekire long nontu kinya waruthire wende tariki 30 January December no menyende
akaciari bakara bakiuragia ibo approverwe no mena abo timi yakubera ibo approverwe nuntu county education board kinya etarikana yes bari bajire barutha assessment yao na barutha recommendation na bagwa wabuye kila kitu iko lakini no mwankende bunenkero barwa Kagitani wa Kundo njugite kuri na gitumi kinene kia thirikari wikira ritwa bacukuru chanto kiumbe kiri mutaratara wa thirikari ta wa capitation kinya thirikari ndera bakurutha decision imwe ta inu kwiwe kinya kwena support era ekunenkero private schools nonto private schools bakuruta wera nene ya kwiba compliment mubango ororeo wa thirikari nonto kinya itwana gato kona private schools ani bathomithagwa na ibakuruka bwega na kinya ibo bacoka kinya bamwe gutweka leaders ba nyamura Kenya yetu kogwende tutikarekanirwe na ana gutweka ba private babu ba public na gutweka kwena a lot of congestion mbugo ke bakwena tenu kire private schools no etetheria kinya kundi congest tende kwena thina ya irasi bya grade 9 na tigo twena excess building aga ugo kinya twena excess building na twena irasi bibinge na tutiena arutwa inu no injira mwe kinya utetheria kundi congest bantu wethera kinyana bathomithwa na vefte mwalimu yati kumba kunderi babwega na private schools kwena space no akakuigwa kwena nyamura tabura kinya ati the university level menya kinya university level igwatwikire government ni kunenkanira kinya those scholarship kinya kire ana baraba kuthomera private universities so the same thing no etweke applied kinya even at the local level where Nkiripotera Weru TV kumantere Chitharaka Mbito wa Paul Gwakabithe Rose Mathai mwekuru wa kuma Chogoria ari na kithikiro nyume ya mwari wawe wa form 2 kura na atemenyekane inaari mwana uju na ritwa Penny na Muthoni na ureni wa miaka 15 ateriga kuoneka kuma tariki 21 mweri wa 11 mwaka muthiru ni akuromba ndwangicha ukaria kumutethereria gucokia mwana uju nja na kinya uria umba kwithirwa onete mwana uju kumukinyiria riboti. Martin Mugambi ni agutariria Uyu mwekuru Rose Mathai mukari wa tauni ya Chogoria gwake gutamburukia nguo cia mwari wake Penny na Muthoni gwatwikire mutugo wake wa ntugo gwa ntugo nindi musuite goji pole pole keria aura nimuseletie mbu chuka marima akula nimuseletie muthambi Mathai ariuga kuma tariki 21 mweri wa 11 mwaka muthiru ataroringia mwari uyu wake wa kirachi gia form 2 metho kiri chukuria kiangua riu ntuku iu auraga ndatigire ndamuthambiria mwere na ndamuthambiria ugimbi mpempa ni jiari ndinde kenda athikithei anditheria ucuru kenda tunyunyaga endele untuku eu akethi atigire aitiga au akenainga nyomba na kuburiete iyo na akenathi kiongera ariuga Muthoni aumire nyombani ira bakaraga tauni ya Chogoria ya Mukomboro na kwitha nguo ciake kaunguni na gutema nthi na toroneka kuma ntugu inu kiria giatumire athi tumitugo ndamwirite ni atige tumitugo twari twakwithirwa ni akwenda kuumagara muno ati kumenya maundu meuku au nio twathire twangaratana nini ndamwira mwari Mathai mwari uyu wake kuoneka gucokera na kenda arikiria kithomo mwari wakwa kithomo nikio kiega ti wega kuruga ni tonto no aruga gutina marei na ti wega kwithirwa wina muthuro wa ndani kabo twike open kimujiaru aku amenyage kiria wathurira no ndawa iria mbega muno ti ndawa ya kura ona kethirwo karibu rio kari ona kabo celetie mujiari tani ukahambira mami nkuthura kana ugaceria mwarimu waku ukamamia kunthuria na nthuririana nana na ti wega kura ni tontu kura guko no utirime mitino engi nayo iterigiriritwe no uthi ukaura no kaura buru guntu utikaumba kugitatia kuoneka ringi na no uthi
ukathi ukonera mitino nau na muntu atimenya nari uri. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham, mbitagwa Martin Mugambi. Mubunge wa Igembe Central Dan Kele ni akinyete nturene ya kioro kia muti kuthingatira mateta za miunda ya mwingi kujukwa ni itonga au gite na chwirite ntaira untububu na ntukuite kuraja akariba kethiro bakia mukira taitune achokete atariria mibango yawe kire uthondekibwa imwe chia barabara na kinya chukuru cha ntere u Dennis Mugendi niwe urinante tonkuruki. Neu mubunge wa Igembe Central Dan Kele wa karitho wa mukiritwe na nkiru inyingi ni akariba kioro kia muti wa Ndinyanjia nyuma ya kubathingatira na gucokia munda jwa mwingi jura jutwire yuitwe ni antu biombe antu akibariria abekirite wirane bwa kuthingatira pointi wingi itigere na aja aya mukana antu bonde baria bakaririte ithaka bia mwingi baumaruke na mpwi mbere abona buria mutang'ang'a onere ngari ni amwanki kou akithaka kiaritirwe no gia kuona muromo kinyama iyo yona rume rwiwo ito kwatanira kou aturone point 20 kou muromo ito kwenda kuria mayo na rume na kinyakini anango ndo kwa gisire kone kana nondo ushahidi hupo wa kutosha ati ai kware akithaka kinene saitege kiariku na kithaka kitita kitona mauru ya weta ni mundu ya na mauru ya kwa kumakithaka ne kiteki awe oga huku makithaka ne kiteki yako wewe mbi wewe ni mwizi na ukiwa mwizi unataka mwenye anajua ameingia kwa shamba yenye si ya kwake hapa usurrender you just surrender kabla hatuja kuandama kwa sababu itakuwa na consequences. Mndeni jua ugite kambia munini wa sibu iga kwa ntuku stekuraja untu amuirite ukagito mumaki amukarite tairia riririko. Sub chief, nataka kuhakikishia kitu moja. Mimi nikisimama hapa nimesimama hapa kama national government. Sawa sawa? Otesi ndio mbotisha, yumete ku. Benya kuna antu bakuona bana tomotole kidogo bako na ombo tanala kaonga CID paka ya intimidating government officer illegally and irregularly. Lakini mimi nakwambia akikupigia simu tena nipe namba yake nimpigie mimi. Nono kudwania tishi antu kenda basi akio asahau. Kwa sababu mimi kazi ile nimepewa na sheria na katiba ni kazi ya oversight. Kando na legislation niko na kazi ya oversight. Ina maana oversight ni kurungamira no kabila no kuamila na kumenyera mambo ya mwananchi. Kurukia tirorirwo ni jangi jaraja rumite akarita barabara cia guntuku stima wa kiboirasi taito cia miunda na jangi jaria aberite nyongu iririkone Mheshimiwa Batito weretwe na ikomenya ntatweresi wazabara na kabaki aloke mote kuona inote kuandika lewa ngo kuandika na wasi Andres na nonto bare kwa kweya no komya madena ya kadira Musa na binyire ndabore ntukwera tere mbere musare ano mbere muse ya bolitana misigno mya kwe bange bare ano komya saro no ange tanto lakini ndauki aroro abana baba inge mangiri tabo bange bare ano ibaritera bombere bolitarera itararo mheshimiwa kwa ya karitene na kerera hivyo kuona na madhibio. Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ya kioro kia muti wa Ndinyanjia, Igembe Central, County ya Meru.
Ikundi bia CBO kuma wardini ya Kithii ibikite gikaro na MCA wao kuona uria bomba gukura kinya nkurukia tongeria kiri ikundi bibi ibarombete thirikari gutigira ni kugaira kinya kurumbete izikenda kinyabo bomba guchukiria kiri ikundi biao. MCA Mwenda Ithele augite bobo bugakarika kinya uchumi bugokira nthigurune atia. Muthuru Muriuki na Ntetweji. Kundi 11 bia CBO kuma Kithii bireti amwe ni MC wa Nteriji ni Mwenda Ithele nyuma ya kuba mbeca ngurukia mungana ja milioni 4 jira bontorithitie kuona milioni 8 bira bia ngwiria ni ati mbeca ira ndabere ndi kubwithia rambi na ile ingi ndabarombere kuma ki women representative Mheshimiwa Kailemia kire achore bakwa mbeca ira mbithirite nkiba toto ni around 4.4 million lakini mbeca irware bira binguretie ni ginyete 8.7 million. Mathabu yara atongoria baba inayo araba ugite nandi mbeca iji ichumbite kubateithia muno kagita karia mtu no batu na kwena mbeca shampui na with time abara tweta na bara autoritana ikuonania twakinya twana tonenkaire nya mwekoro nya ngiri 10 agaetaga ita fees kana agaetaga ikia biashara ne atuocoka Kampala gitumi twena ritani bobo wega bara tutirima ithia na aturitana on group ge group we 10 kana gisimbio 10 na bara bana na ba college aciari basikizana ikundine narambia yire twetekiria mwekuru mwinya geta gaitira mwana skuru kekuru nya batano kana twinde tukona bura twatethania cio kwa iba batu turua turia kuruba twale tukuwa Murungu na tharime Mwenda njira ira cionthe weta kinyanga muthoya bura mumero uwa na mwe ume bobwinge botura no ntotu no ka tukuitaji kire wete ne kiware. Dimension ya maendeleo ni muntu rokumba kwempa mtu economically akonele bro kuria mwate abayasha bangondo ruare batina thina no nto muntu aenda ngiri mana ile anenkerwe enda ngiri mana 5 akona kinyaka enda million akona any other economic empowerment so Mwenda rawa na economist Mheshimiwa akangu kweribwa sana no nto prove it or economist ndene miaka ile NBC mbeto kinya milioni ile na mwanka ibetete level engi amna bubu bakiuria ntu arume batikirinya biba kwa mbikundi nikena bombo tetheka nonto gita kara kaingi ni bobo konekana bakiremerwa ikwithete kwena challenge ruterero arume biba kirite muno ni kuiwa ntemeaga betha ni ntobia na bia na mwako atia wawe kampo ni encourage mbore ngondo na business community majority amen we approve baba ingene arume ukaukira wo kuta chiringi 20 eku bwatanile turinganira norongi uteno arume batu tweta tuichiumi tuke kwatha kuwa esimu bare bakailie kuru reto kwa esimu bare bakailie kuru batu ngo tutekomba kuibanga kanku ora tumite ntorene cietu kinyaro batu tukireni thirikari tetethia muntu kiumbe thirikari tetethia CBO thirikari tetethia sakwere chibangite na esimu bonde no bakwailia bona musiasara na akwailia na mwento ni thirikari etigirati etaringa siasa muno na mbeca iria ciomboteithia mukari wa nthi no mbeca iji nicio kinachumba gukiria uchumi so thirikari county ni bwiri chip in rumbe chira chitengi cia kwempower ikundi ikareka kwethio political kwetha gucho thirikari county emeru iburi kwena mo thurumu and simu wetu Mwenda Ithele cia kinyele ikundi bia bie wero organize tiku ya gitwa na cheki kira antu batibangite bata kwana bakana mbeca bakora miate bangi bakora mitwe chapati utanenkire ikundi organize kiombo kura na antu bangi bondo bakailia nonto bira bigwinyelia mero thaika tukwale tukona timbeca cio circulate mero iwonto uchumi wa mero buthoki biashara cionthe ni thoki nonto mbeca ichietire ba Nairobi indira mbeca ithia ci circulate kire antu baitu maira mbeca iro uchumi bukura na ingwetikia kawira mwangaza nonto thaya ina mbeca nare ofisi ine before tariki 14 March ingwetikia matangi yau etha kareta before 14 March arete kana etha igumete ne ngavana atonya arete matangi CBO inchekirite ngiri eana imbekirita milioni 1 kena mbaretera cheki chengiri eana kana baretero county government executive ebaretera cheki chengiri eana na mbeca iria techa muntu mbeca iria icha muingi na iburite utethia muingi no ndo mbeca iria icha antu bameru ibo baita wa tax na ibo baburite utethuka kimbeca iu Muthuri Muriuki Woro TV Mutirwa Kanga
Rais William Ruto ni akinyite Abu Dhabi Kirimambura ja wonjorithia kenda kuthoma uria bomba gukiria uchumi. Kirimambura ja gukethirwa kwina wejani bwa biewa kiritengo mwanya bia wonjorithia. Ezi ni njira imwe iria thirikari ya Kenya Kwanza ikethirwa ikiambararia kirimantu jegie iwanda na biashara. To witness the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tuchemanie wona cherungama theithatu na nusu nkumenyithie nteto cheru theithatu au ni utwakinyira muthejwa nteto chetu itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya, mwonanire to mathithio ni Maureen Kirimi.